Halala, halala sanbongela, halala, halala sanbongela we. Uyazi umfana lo eMalawi man senzabuye lapha kule problem man. Uyabulala ngamanga ukhuluma non stop. Hayi lo mfana lo man nikisi man. Hayi athula sigona nduye ngaphi. Hayi ngihlala ngaphandle ngeke ngithola ifresh air mbijana ngeke ngitshaya umoya man. Hayi uya ngaphi umngani wami eMalawi? Hayi akabuya njela manga man. Ukhuluma zonke zeMalawi, ukhuluma za Tanzania, ukhuluma za Zimbabwe, zonke Botswana. Back to Cairo. Hayi mama, uhleli lapha mama. Hayi kunzima lokhu man. Hey afela ngifunda ukukhuluma kakhulu ngoba iBP yami iyakhuphuka mama. Namhlanje lechukela ayikho lapha ekhaya. Sazi Nathani ufana eMalawi lo uqeda ichukela izolo. Hayi hey madoda, uzabuya la baba. Hayi unzima lokhu. Hayi. Utshona njani baba? Hayi siyatshona mama, litshone njani? Hayi siyatshona. Hayi bengihambile man lapha ngiye check up phansi inkomo zami lapha emzingwane. Hayi man inkomo zicakile man. Khathi izulu lakhona lingapi? Hayi uzabuya nje umkhathunje so. Hayi lo mfana wemala uJoza zange umbone. uJoze enzokuyi. Izolo. Kwaphani izolo, mthina kwaphani izolo. Wena Joze uya ngapha man. Hayi uJoze azositshela amanga mama. Hayi into ngayami lapha. Hayi nikisi man. Ya uyabona ke rapha ndifuna kubona yena Sigonondo wakhona ngitsherele yena ukuthi izinto zami zihambe Nangu uJoze ekuhle ngekhaya. Ayifika wena Joze singaphandle komuzi man. Niyazingenerera mina munyango yazivurekera phela. Ngena Joze ethatha ibench leli. Hayi la ubalabala kakhulu man. Salibonerera ekhaya. Hayi man uduba umoshi language yethu kuthiwa salibonani man. Uvukile baba. Nivukile mani. Akuthi nivukile ngisivukile. Uyazi uJoze yazini kade andinichayirele brandani ekhaya. Hayi man. Hey nizire lapha kuti ndizebona yena Sigonondo kuti ndicharire Sigonondo. Uyazi problem yakho wena Joze since ufika lapha esigabeni uyabulala mani ngamanga. Hayi Sigonondo mina nangiphuma khona umfazi wami yena duburire. Kufikira sigebengu lapha khaya kamina lapha. Siduburire abantwana bamina, siduburire umfazi wamina. Namina futhi duburire. Mama khuluma la. Yebo uyabona mina niyebarekaniza lapha nizi. Hayi manje nitorire msebenzi khona lapha khaya. Mana mbisele mama mbijana. Uthi wena la uthutshuliwe. Nami duburire zonke lo. Wena ulapha. Sigebengu lesiyana mani sigebengu lapha. Lo ngikhulumi ngathi uyabulala mani. Manje ngiyasharela phansi lapha emhlabeni lapha ngiyasharela phansi. Nithi nijura ngirinyeranga lapha. Nibonile Ntombi? Nibonile Ntombi lapha. Uyazi wena Joza ngazi ukuthi uyaqala ukuhlanya kumbe uyaqeda. Angazi mani Joza mani. Ifunerera kakhulu. Hawu. Alright nyangaphi? Isharela phakathi lapha muzini khona lapha. Niyaza kahle muzi, niyazi muzi kahle lapha. Alright. Ngithi niyafika. Ngibona ngathi ukhuluma ngaye. Alright. Umntana Belethi lo wakhuluma ngaye. Yena re uthi kwenzakalani? Niyamthanderirisa kakhulu. Hawu. Uyakho uzayinobola njani wakwazi ukukhuluma isindebele? Sikhuluma Sigonondo uyakhulumisana naye. Hayi man. Charele kuti niyamufunirisa. Hawu, alright. Ngoba mina nizakhuluma kumbi, aniyazi kahle ukukhuluma. Hayi wena Joze, man, uNkulunkulu angazi ukuthi wayicabangeni. Hayi azamphathele wena umuntu ohlupha kangaka Joze. Hayi boso man. Niyakuthembelela phela wena Sigonondo. Niyakuthembisa. Mina kusize ngani ngivele ngikhehlekile nginje ngizihlalele emzini wami. Akunamuntu ufana naSigonondo lapha. Hayi nabo ungazi kahle kodwa ungakhuluma mama zazo uzasala usiqawanisa lapha. Hawu ani wena Joze lawe. Baba Sigonondo mina necererela ukuthi
muhambe wena na mama mukurumisane nabantu laba. Nithathe le ntombi ayithanda le ntombi. So ufuna mina bengizodomba. Kuyitombo rami. Hayi mana Jose ngiqale ngebiza ipolisa lesigaba silungise kahle indaba ngiyabuya mama. Usale uhleli kuhle lonkosikazi wami. Hayi wena uyakwazi uyaphazama. Man hey ngiyesasi. Hayi. Mama Sikonondo, umuhle mfazi yaSikonondo. Umfazi omnikazi bantu ubuya khathesi so lokho sokukhuluma ayisikho. Umfazi waSikonondo muhle bantu mina niyamufila. Ayisikho. Uhambe na mina lapha marawo. Yamina marawo ni yakhe. Wena ukilunje. Yakhe nkulu mukaka. Yakudla unje. Azika Sikonondo. Sikonondo wami ngithanda kakhulu. Uyambona Sikonondo usebenza kuphi Sikonondo? Khonokho kuncane sikubamba siyaphilisa ngakho abantu. Uchukera lapha phimiza phumelela. Hayi uyasuka khona lungichiye khona le sengisala ngidubeka. Ekela ngizihlalele lo Sikonondo wami lapha. Uyazi wena Sayijeni. Hayi unofana lo malawo man uJose man. uJose uthi yena ufana nosehleli njani abantu. Wangathi usesondele eduze kwamama. Abafana amadidana masemalawo lawa vele zidoda. Hayi bafana laba malawo ufane babuyele kiwo lapha. Hayi abazi zidoda. Wazi ukuthi ube li-foreign eSouth Africa, ngoba li-foreign eBotswana, ngoba li-foreign eMozambique. Lapha seseyi-COVID. Asisabafuni lapha. Hayi man Sayijeni man. Hayi akungisize usizwe indaba yakhe lo jaha ayikhulume. Hey bakithi. Mama lisele kahle lo jaha. Hayi sele. Oh right mama. Hayi phela ngeke ngisakhuluma mama. Jose. Usele kahle lo mama. Njani? Sayijeni. Awunsizwe uthini amoza uthini mina la. Uzamtshela unjalo wena. Samubonela. Mayi babo. Ayi ukuthi salibonana khona sambonela mani. Ayi wena uphazamisa isizwe. Kunjani cha? Mina nipirire ku. Sayijeni isitulo nansi. Sayijeni isitulo nansi. Njani mama? Hayi sikona njani. Hayi siyaphila. Namthanda mpolisa. Police. Ngathi istabani leso. Hayi Uthanda indoda. Sisare lo mthetho lapha. Ufuna ukuyizindaba yena uzele imbizo ngisuka khona. Wena Jose. Akukhuluma indaba yakho ngizwa anti wena uthe wena ule ndaba. Nangu uSayijeni uzamfakazela kusasa silo mama ukweze singasale emacaleni akho. Man. Baba Porisa. Yeah. Lapha necharire Sikonondo ukuthi nibonile Ntombi lapha la yini. Jose la. Awunsiza ayimoza umuntu wakho. Uthi yena utshele mina ukuthi ubona intombi lapha elayinini. uJose into ayikhulumayo. Jose niyafunerela ukuthi Sikonondo namfazi yena zikhambe zilapha ziyabona le ntombi. Ugada amazwi akho kuthiwa uSikonondo lo nkosikazi wakhe ayikona lemfazi yakhe. Yini yona le uzongidelela emzini wami ngizihlalele. So lapho uthi yena ubone umfazi elayinini yethu la. Elayinini yethu lapha uthi yena uthola intombi uthandiwe la elayinini la. Uthandiwe la elayinini. Yeah. Abafana bemalawi labo. Abafana bemalawi labo yibo basithethela abafazi bethu. Baswaphu nyasola mina njengoba ngilikhehla nginje ngizihlala lo mama. Uyakuthanda emzini wami uJose. Umbuthi ubone emzini wami khona. Hayi lapha namalawi. Mina ngiyaqala ukumbona phela lo muntu lo. Hayi ufika inyanga ephelileyo leyo anti usebenza emzini lo phansi emzini walapha kuNkululeko. Usebenza la uyena lo. Lapha sebenza khona. Yikho sebenza khona. Alright. So lapho lithi simenza kanjani nomuntu? Hayi mina ngazi ukuthi singamncedisa njani udubolo wakhe. uJose uyahlupha man. Ukuthi uJose la uyakulala ngamanga. Ungezwa kuthiwa ngithola umuntu angitholanga umuntu. Ngiyamthanderera kakhulu umntwana lo. Ukuthi umfazi wami na le kufikira sigebengu lapha niyashara khona. Kukhona. Siduburire mfazi wami na siduburire abatwana. Na mina futhi iduburire. Hayi. Bakuduburire nawo. Lo muntu isipoko lo. Jose isipoko lo sakuthembi Jose. Khathelo uright po. Hayi
ungazwawa Jose. Uright unjalo Jose awumazi. Ngifuna ukuthathela rentombazana. Zwana isithiwa sithini? Sithi khenibulala ngamalayisi. Khenibulala ngamalayisi. Yabulala uJose. Kona bangachiya ngibophele esihlahleni kona bangamanga. Letha yami angisayizwa kahle ngambophela ngayo. Ay, understand kuthiwa i-education leseliyenza la hayi vibration. Siyacela baba Lapho lena lifuna intombi yakhona uyibone ubani intombi le? Zwana Uyibone ngapi intombi? intombi lapha man. Kobani? Khuluma phela ngoba isigaba lesinyasazi sonke la. Komama lo mamsipha lo ungazambiza ngebizo. Wona hapa komamsipha la. Ukabone kwentombi. Upha khona. Kwazi lo mntwana mntu ayidanga bethu. Sikhambana futhi so. Nomhlobo. Hey. Umancu. Thathi lo okhuluma ngoba. Nangu. Uyazi uyakhuluma uyagagasa endlebeni zami ungathi yisithi ngaba ngothola idisk le stress. Asontathu lo. Uye Abuye lezohlala ngathi ezocela ichukela. Kuthiwa into uzawela phezu kwami manje. Uyazi ukuthi ezinye izinto so ayidaba yabantu Jose akathothi uyabulala. ayithothi yabulala wena lithi uyakhamba kanjani ngaye? Sakubonelela baba. Wenza ukuthi nguthathe Zwana. phela ladlana Zwana angani ukudla. Ukhuluma mina. Ngithi mina khona uyamazi untate. Untate Umthathe kantathu waruna. Ya. Untate uyizolo yazi ukuthi ungitshele wathi uthi yena uthi yena kule ezingadini ngapha ulimela umumbani. Right. Uthe mayilimela umumba. Wathi wakufaka ifertilizer. Mana. Wathi wakufaka ifertilizer. Ufuna ukubulala uJose. Manje mase kuyila sesiza kufa untate. Manje phela njengoba uJose sendile. Seso samina siyakara kancane siyakarela phakathi. Izabulala mina le. Kwenzakale wena ukhona sayijeni. So mina ngudle uma unikeza umamazo la. Hayi Wapha lo muntu. Ngithe mina wapha lo muntu. Senijire poison. Ukwambe. Nijirire poison manje. Ejele sambe. Ngabona ntate ukuthi zizire kukurara. Hlala phansi nawe Jose uyazwe unasinge uphele ilokuzeni lapha. Hayi man. Yazi ukuthi wena Jose iproblem yakho usabili. Hayi siyabonga umsebenzi umuhle mapolisa. Lisitamlela besigabeni. Aneurashi maburu ya. Emalangeni ufike lapha. Dokotela ibone ukuthi phakathi. Zwana polisa ngisarepota phela. Mina ngathanda ukukhuluma konke ngibeke egcekeni. Ufike emalangeni lapha kumama la. Wathi yena ngimthume i2kg yechukela ngisele kuye. Mina bengekho ngisekholomboni. Manje uphakathi. Ichukela yami ngiyayifuna. Ngifake phakathi akufuna. Ngiyamulanda kusasa emaseyilini. Ichukela ngiyayifuna. Siyakubongelela isipabu poisa. Hayi man. Ngifake phakathi. Hayi Phela izinkinga elizozizwa la. Hayi siyabonga. Mase mochiwe siyabonga hayi alright wena Jose ithi siza kusiza indaba yakho right njengoba umpolisa sezwile hayi akabisi ambulance fonele ambulance uyazi bizerere ambulance kathi wena kuba bisifoni yami ukwenze njani manje mutata mutiatore mureta rapa futhi mawuri bafone ungazaza kufonera mapoya basiza njani senipori officers sabe injection yenkomo doctor iniporire baba ya shesha manje sewulikisa la kunomuntu osegula serious la sewulikisa shesha manje woza neambulance kunomuntu ogula serious udle umumvu yebo ubonerera muporisa ware
umumbu manje iza manje. ya ayibuye ambulance Bakuphi la? ya Wo esiko. Hayi fikani sikhona la. Hayi alright, ngingafika lisho. Hayi alright, hayi siyabonga. umtshela ukuthi ufonele nge-bluetooth angithumele i-bluetooth yami isiphelile efoni nabantwana bahlezi bentshela ukuthi i-bluetooth isokuphelile. Ngifuna wena ungisendele umlilo efonini yami ayisenamlilo. Zakuthumelela nge-Wi-Fi ungani? Zakuthumelela nge-Wi-Fi abantwana bami bathenga lapha i-Wi-Fi ekhaya. Nisabona Rihanna Ntombi manje mwana nithatha munisa sibhedlela. Intombi Rihanna zayibonera la kanjani? Asibhedlela uzayibona mali esibhedlela qale. Untatero yana nimubonelele ukuthi uzire kunibura. Manje antumerera sibhedlela. Buku sithatha sibangana sazi mhlamba sihloniphile ukuyiphiliselela kwawo siphila impilo engenampilo sesizama ukuphila ukwedlula ukufa wawuyizwa kuleyo mpilo siphila impilo yokulinda ukufa sephumula sehambile kule mpilo.